İdeal gailede akşanın koyan kilyenin hatın kız gadette bilmide, kurmide. İrat ul akşanın koya kitkenin gadette bir kaşanda anlamay kala. Selam dostlar, temli kreş tapşırığında konakta benim uyduğumşa bugün ideal gaile vekilleri. Ne için vekilleri? Çünkü ulların, ınıkların hem en mühimi yoşunu ide kaldırıp gelgenler. Bizde bugün konakta popüler jırçılarımız Başırstan'ın at kızangan Tatarstan'ın halık artistleri Zülfiye hem Cavit Şakirovlar, alkışlar, gadette bunga alkışlar. Kütemin üzülüp dilmerip sağındım kullarım şılasın gelirken girindim engige kabirler suyunen olasın. Şın artistler her vaktada konukkenler, alarının ismin ilan etkeş, alkışlar. Şu an biz tapşırını alkışlardan başlayız. Hayırlı günler. Hayırlı günler, sağlar mısınız? Sen misiniz, sağ mısınız? Hayırlı günler, kuruşa gelin. Şimdi bizden halk kuruşa yatırgan halk, kuruşup hel bilişe yatırgan halk. Şuna göre. Şıklaşatırgan halk. Beni kışaklağını. Hayırlı günler ise. Hayırlı günler. Eyyem, bizge gayrettemle kilgeşimi, şunday istelikli motor bulekler alıp kileler. Üyeler bizge ol buleklerini biz anı muzeye urnaştırabız, muzey tuldu indi. Bu muzeyde sizden kilgen menetteki suvenirli istelikli bulek elige yok. Şunu iske alıp, şundan da muzeyimiz tulgandır, urun kalmagandır, bik zor bulek alıp gelirge tırışmadık. Muzeyge kirip güne oturulup, üzerinin urun tabardığına bulek alıp geldik. Meneminsi. Bu Temli şeyler için. temli şeyler için. Bunlardan işken şey, şundan da bu zırlı bilmeyen kişini zırlata tırgan, keyifli kütere tırgan, her vakitte da bana 100% ne? Kreatiftiler böyle. Rahmet Cavit Bey, yılanlağına iktibar ettim. Yok. 70 atramı, mezek baranı. Bana mınsı, Dağın töşü turunda indi o. mınsı min, mınsı Zülfiye, mınsı Zmiye. Rahmet. Mindən indi Cavit abi ne şolay. kıvıldı? Minəm indi elle nerseler alıp gelip şakkattır bulmayın sizle. Hazır yoğuncusun Çünkü bu sizde vakitte. konaklar bir küp buldular. Ali kileşekleri de küpler. Şuna göre belki kiregi tabılır kuhnyaga bit faydalı Reseptlerini yazıp barığa. reseptlarını yazıp barıgan. Menevit. Siz Fransa'da tişken foto bilen ben kurup durasınız. Zülfiye Şakirova'dan da akıllı kişi yok. Jayın Bir tamam. kere- Biziga istelikli oşağan bilekler. reseptlarını yazıp kaldırgan. Big zor rahmet. Ali bu günlerinde yazırız deyip şanabız. Allah Çünkü indi bilsin. sizden de kitip kalabız. Big temli rızıklar bugün. Allah versin Amin de. şulay bulsun, Amin, şulay temni bulsun. İndi bizning topşırığımızın şartı boyunca mağlum bulgança mene aldığınızda ko'rinib turasiz rizqlar bor emi. It albatta bu indi sariq itni sayladik bugün. Bor gumba, bor bizning qora jimish, albatta indi birozgina jirak jimish, yeşilçeler, hatta sır da bor ekan. Birer türlü rizq hazırlar ekan. Hatta bunu pişirip durmuşu da tamaklı tuydurulup bütün nerse var üstten. Ikkinizda oşarga bo'laydi. Yo'q, shisori oshag'an yo'q ya lansa. Sarı Yok, qoldirib mısından başka, mısından başka. Bular haqiqatan. Şoňa indi başta biz kitabı sizden birer türlü birinci oş, ikinci oş, it bilen emi, hem birer türlü salat. Bunda iki rizq, ortaga kelami, kerakmi bişer, alça rizq. Men bilen salatli andy biler hazırlarga. Cavit abiga başta salat mallandan. Bular, Sorap qara, nerse Yok, tabii, zirlep bular, keldikken. mana mındaga birlerge qarayım, men mana bularını elleni eremitmişim motorunu aytip kesip kine de aşarga mümkünçiligim barayım. Şulaygına yaratam. Men Aldan bulaşak. aldanıp aytip koyam. Men emi bugün sizni şokkattıra almam. Zülfiye Şakirova gana menge yardım etmese şundan da men özüm şeyde koyup işe turgan jigit tugul. Şunma. Şunlapta. Abla aytib bulmasy. Şulayma? Bulay big usta kulinarni No, kıyafet var, bar Bular, kıyafet. bulay oşamağın ay bit. Ey, big temli, oşağa, jiratqa. sen birinci, ikinci, üçüncü oşlarını hazırlayıp men endi aytaman bunun birisini de hazırlayıp bilmeyim. Şuna göre korkup kaldım. Şöyle de Cavit abi, ayda. Benim yardımcım turmuşta da sahnede de şundan da beni her vakitte da Anlaytırgan. anlaytırgan imi Zülfiye Şakirova. Şuna ul yardım etse men 50 nerseler pişirgen riza. Yok, bugün yardım etmeyi. Bildi. Ol özü için, sen özün için. Yok indi olay deb Ayda, Cavit ettirmeyin abi. bulan. Yok, ikili Bu bir topşurudan soň bitel bizin Cavit Yaşısı abinin var da ortağı da yaşısı var. Beni hoş kaldırasın. Cavit abi, ayda. Men bulaşam sana bugün. No, birinci jiratda biz Zülfiye kim yarışlaştık? Birinci bizning it bulaşak sarık itinden. Bu qarab turadi, şulay bit. Sarık iti koyulgan sarık itinden. Hem indi sarık iti tagın bizning narsa bulalanda Kızıl buruş. Kızıl buruş bulaşak. Hem Bu tege
Болгар бурышы. Ай, кызыл татлы бурыч Татлы татлы бурыч. бурыч. Кызыл аны түсін, Ай, кызыл бұрыш. Шуннан Итне без итне ваклап, мисал, Ит тартышкан ит тартышкан чыгарабыз. Суган салабыз. Суган. Ике тырнак чеснок салабыз. Так, Бер әйе. суганны чыгарабыз. Итлерек жерин мин аңа бирмен инде. Җитмәсә. Фарш булгач алышыр. Алмашырбыз инде. Тормышта да шулай. Алышырбыз. Тормышта да итнерәк җире мин ашыйм, сөягем Зөлфия Шакирова кибер. Аның карау бит, фигура ничек кенә. Кызларны кебек кенә. Сол, аннары инде без результат, нәтиҗәне соңыннан ясарбыз. Әмма дә ләкин уйлавымча бик тәмле булачак. Ду әлбәттә Зөлфия Шакирова ярдәм иткән. Юк. Ризыкка ират кулы тисә, әйме, ул һәр вакыт тәмле була. Ни өчен ирләр пешергән аш тәмлерәк була? Чөнки алар итне күп салалар. Алар хатын-кыз бит тезрәк иртәгә пешергә дип алып калырга мөмкин. Ирләр Бу алар запас. Алар сынбаса дип әйе. җитте. Иртәгесен уйламыйлар. Иртәгесен хатын уйласа. Шулай. Ышанам. Бик ышанасы килә тәмле ризык булыр. Булыр. Табый, яме. Без хәзергә сөйләшеп алдык Зөлфия апа белән. Так. Аңлашылды, ит тарткычтан чыгардык, итнән нәрсәдер әзерләдем. Мин аңлап бетермәдем. Ну, процесс вакытында күрербез. Булат, аңладың инде Җәвит табыйңнан шул калган сөякләрен мин алам хәзер. Так, әйе. Сөяктән нәрсә пешереп була инде? Кабыргалардан. Шашлык. Әлбәттә шашлык тәмле иттереп шашлык пешерәбез. Шундакмы? Әйе. Безнең мангал юк иде монда. Бармакларны ялап, телләрне юта торган шашлык пешерәбез. Мангал кирәкми миңа. Монда духовкада. Духовкада пешерәбез. Тәмле иттереп, үзенең согы белән генә шәп иттереп. Организм өчен файдалы. Файдалы. Беренчедән кыздырылмаган бит. Организмга файдалы, безнең сәламәтлегебез өчен Зыян китерми торган зыян идея. китерми торган. Холестеринсыз. Дөрес Булачак. тукланырга өйрәнгәнбез, без менә шулай иттереп, дөрес ашарга да өйрәнергә кирәк. Бездә әле беренче тапкыр шашлык пешерәләр. Шунапмы? Әйе, чынлап әле. Беренче тапкыр әле моңарчы сарык итне шашлык кыздырганнар иде. Бар тауык итне тигез пашкалар белән ничек тешендергән бар иде ул. Бу сарык итен. Һәм нидә салат булачак сездән? Менә Салат. онсын сер Әлегә булып сер. калсын әле Әлегә әйтмим. Чөнки соңыннан гына әйтеп куям. Яхшы. Әлегә сер тамашачылар, шуңа күрә тапшыруны башыннан ахырына кадәр карагыз. Бик серле салатлар һәм бик тәмле шашлыклар һәм нәрсәдер монда көтә сезне шулай ук бүгенгә тәмле көрәш тапшыруында. Әлбәттә инде сезгә бүген ярдәмгә киләчәкмен мин бераз. Ну, киңәш белән, бәлкем киңәш белән, бәлкем турашыны, бәлкем нәрсәдер алып бирәмен һәм бик тә ярдәмгә киләчәк безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл Савыт Саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч матур, бик яхшы чыдам һәм бик беләсезме, җиңел юла торган табалар. Хуҗабикәләр өчен иң яхшы ни? Кирәкле савыт Кирәк тә ирләрен каршы алырга. Сыңа калып. Бер хатын кайтып килә икән бит. Ире өйдә көтеп тора икән, хатын оклау тотып кайтып килә икән, оклау. Ире, кая бардым? Менә оклауып кайттым әле. Нәрсәгә кирәк? Мебель ташыйсың да мебель ташыйсың, өйдә ашарга юк дип әйтәр икән. Шуңа күрә Зөлфияның аның кайда менә шушындай әйберләр саталар, кайда посуда име, ул аннан чыкмый. Ул инде бер әйбер алмыйча кибеттән дә кайтмый. Искиткеч әйбәт Кукмара Металл Савыт Саба заводыннан әлеге табалар. Инде әйтик әле, Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге савыт сабаны хәтта интернет кибет аша да сатып алырга мөмкин. Интернетны кулланасызмы? Без инде интернетка кирип тормабыз. Кукмара, ярга каймасыннара, сагынырсың сарга, йырсың шитләргә китеп кара. Кукмарага барып алабыз. Каян белдең, менә һәрбер җыр бу җырны бер тапкыр җырлаган өчен Кукмара Савыт Саба заводыннан бер таба истеме бүләккә. Зөлфия икенче куплетны җырлап тизгә, ике таба була. Бер җырлаган өчен бер таба биреп. Шулай. Әйе, моны безгә әйтергә кушмадар, әгәр дә үзләре сизеп җырласалар дип тапшырам. Менә бит. Менә бит. Ноктасын эләктек. Җырлап эш бармы иде? Ну, җыр ярдәм итә ул эшләргә. Шуңа күрә җиңсызганып эшкә керешергә кирәк. Сез белән тамак туйдырмыйлар дип әйтәләр шуңа күрә. Менә беләсезме, Булат, ризыкны өстәргә килгәнче әле ул ризык шулай ук бер тапкыр куркып тора дип әйтәләр. Шуңа күрә ризык курка яратырлар Ну, микән? мондый мәзәкләрдән. Тәмле булыр микән? Әйме, шуңа күрә дә менә без бисмилла әйтеп эшли башлыйк. Миңа ит тартыргыч кирәк. Башта мин итне кисәм. Җәвит, син миңа тәрлинкәңне бир әле. Алыш шигәле, алыш биреш ясый әле монда. Алыш биреш. Сиңа Миңа кирәк. Менә сез инде бергә-бергә име, тәтмәне мин булышам.
26 yıl birga g'amir kechirasiz. 27 bo'ladi yolg'ishma. Necha soat ekanini de ayta olaman, necha minut. Shu vaqtlarda necha topqir kuxnyaga kirib bir narsa pishirgani bor. Aytma Şey turun. qo'ya bilmaydi deysizmi? Şey qo'ya bilmeu tugul, şeyni ol qo'yirga da mümkün. Ne oğlanı yolsa bir şey bilmey. Ay Javit'am bay. Bu nasıl evet? Ular balalar da Javit şulay niye bo'lib bir kisegin? Tamam. Bu size bir kupalar Mine onun sana böyle kekse. Mana shulay beradi, ana olib Ha, bitadi. balalar da otasini aşağıdan deylar bitingde g'ayratda. Ya, balakay malay bizning usta. Kichkina o'g'lim o'zim yashagan o'ngan. Chunki gastrolga ketamiz, o'zigina dunyo kutib qola, bu o'zi pishira, o'zi oshi, chunki bitin gastrollar birgina kun bo'lmaydi. Har kun 2 soatnaga chiqib ketamiz, deymi? Makra o'lingda har vaqtda narsa o'lim, narsa ishlaysan. Ati yosharga pishiram, narsa pishirasan. Ular aytadi, men aytaman, bu nishib bo'ladi, narsa pishirasan endi. Shundan-da Direkt so'rasam, xotin shinabdan shunday bir barmisiz bo'ldi. Yo'q, eng qizig'i, mening 5 dekabrda tug'an kun bet. Bir yubileyga borga to'g'ri keldi. Bu do'stlarning yubileyina, mening mendetdagi yubiley bo'lmagach endi biz qaytamiz. Bu 4-dekabrda yubileyda bo'ldik do'stlarning. 5-da bitin 12dan so'ng mening tug'an kunim. İskender eti oşamağız, kubaşamağız yubileyda. Men sizga üstel hazırlab turaman. Nechanchi klassda o'qiydir yonida Zulfiya? İskender? Bulgan halim oldu peki. 5-chi klassda. 5-chi klassda. Endi bir 5 yil 12 yaşında, 11-12. 12 yaş. Shundan so'ng men aytaman, ne hazırlaysiz? Zulfiya ayta, qo'rqayin, bolaqayimda yaqin kelma plitalarni qobizga ko'rmandan. Gaz plitasi hali. Gaz plitasi. Yo'q, burshilma. Shundan da qaytdik yubileydan. Nima bola aytgach endi ul qadar oshov yo'q. Shundan da üstel hazırlab qo'yganimmi? 11-12 yoshlik bola bit. Shoqqat bola. Men umrimda ondini ko'rganim yo'q yemi. Buni yumurqani tobaga solg'ach yumurqa bit taralib kete, tigi sitqandan so'ng emi. Ya bu tup-tugarak. Mana shulay. Formuşka bilen. Formuşka bilan. Sen shulay o'ylaysan, amada forma yo'q qo'ydi, bizda onday biri yo'q. Shundan so'ng qadar qarab turamiz. Şprotlardan buterbrotlar yasagan endi. Bu kadar baklama Javit. Yani bu bir soru Var mı sarıktan? Sarıkdan çıkarasılar. Erişesi. Bundan so'ng men Bilenip gider. bular. Ben men endi birinchi qadar yarar saat 12dan so'ng bitindi xayr kuka yashab o'tirib bo'lmaydi. Ko'rdim da eng birinchisi. O'g'lim aytadi, "Nishta bu tup-tugarak." Mana shundan da tup-tugarak. Asayir, ani ishi bilasizmi sen? Yo'q, endi boshqa kelmaydi. Mana o'zimizda shoqqatlik Zulfiya aytdi. O'g'lim deydi, "Nishik bu tup-tugarak deb shulay tobada shulay deb yasadim." Shunday formada. Boshda suvga yumurqani solib pishirasan ekan. Solasan yumurqani. Necha minutgina tutib olasan da, shuni qizg'an tobaga solasan. Minut tugul endi sekund deydi. Sekund ishladirsak o'zini ne barani. Aynan. Taralib ketmasin. Taralib ketmay, yumurqa shu tugarak bo'lib, mana u hatto sirkul bilan dona sizib mana tugaraklab bo'lmaydi. Ko'rdingmi? Bu turda men birinchi topqirgina eshitdim. Bu xo'jabikalar için endi bir o'zine ko'ra yangilik bo'ldi hali bu. Evet, indi foydası bo'ldi Javit abi senin kelingdan. Menimmi? Shuni silab. Hali men allanni silab. Zulfiya, motorim men itni to'ra bitirdim. İşler geldi. Hadi sarıkdan çıkar. It torttirg'ich bormi? Hay bor. Tuta men bunda boshda stream alayman. Tartırgışlar. Ay. Benim bir tutarşaşı yok. Men ko'ram chaptir kivi. Kivi bu. Mana sirin chishib bora kerak shunda g'ayet. Sirin chishib bora. Balki yaramıydır da, ne kerak? Men bilasizmi Bulat canım. Aha. Gördün canım. Menga da bu so'zlarni nimaga aytding? G'alo. Yazıp bora kerak qayta defter. Canım. Sir etibgina aytam. Her bir xo'jabikaning o'zining sekretlari bo'ladi, sirlari bo'ladi. Ularni oshirga bik yaratmaydi, hali ko'rsatirga da yaratmaydi. Mana men senag'ini aytam. Men ag'ana boshqalar Tomoshachilar eshitmasin. Men bir vaqtda da shashlik pishirganda uksus solganim yo'q. Mana shu kivi degan aydir, u kislota. Itni titib bitira yumshartib. Shuni aytma, avval bitamli rizqqa shag'an shunday tele jimishga. Men o'ylaganim kislota limon deb. Anaqada var, kivi. Tuşun siz tartmisiz qabig'ini mi? Yo'q. U bit shashlikka. Yuğan. Anlaşıldı. Burada it tartış kerak. Haligina biz it tartışdan soriqni chiqarib bitirdik. Soriq chiqdi deb aytdik bundan nima? Soğanni unutma. So'g'an bilan ham biz elimizda chiqargan qanbiz ekan. Qizil burishni aytdi-da, Tatlı burishni. Qizil burish, ha. Tatlı burishni Qara chiqarib. shulay yo'q. Bu vaqtda jota bu tur turaymi? Biz bu yoqda big motor ko'rinadi. Motor bunda mayonezda soldik, bilasizmi? Tag'i bir Mayonez sekret. kerakmi?
ezgine mayonez salam. Tugul ya, mayonez tugul, ezgine. Потому что ne için Limon bilen mayonez. mayonez ol itni qobartib jibere. Ha. Pышныйландыра. Mine bilesin Yo mi? yo, Cavit abi qarayım. Mayonez kubarşı yakırsa. Aybat. Ukrop yok, mayonez вообще de oşamayız dürüsündüm etkende. Ukrop? Ukrop ayme. Ukropның bit biz mine bu ayberlen gel kesip Şut soğutuna taşlayız. Gayet Mine de. şuna göre bular eren bilmezsen için bizim bitinde en iyisilerin ileri yok. Aye. Mine şunu mında turap salabız temi çıksan. Vakit etmeli. Zor neyi bilen yani, nasıl oldu? Siz kursiyatek zaman görüp kırsın. Oh! Mine kaldırarız şolay. Emine Demişin. temişin. Anlaşıldı Cavit abi. Bile biz demişin soğan saldık. Kızıl buruş. Elimi bilesin mi? Ne? Ulan, min Işandırıp silisin seni. min bilesin mi? Min Zülfiye yapan ayı bir ezirli başlasayım. Min nelsegine olsa da soğan toruyu başlasa min onun kızından yakın utip gite almayayım. Ortumda Benim- barıp tursam ayme eybir alırgan itirge deyip qarasam soğanını aşağı O turagan soğanları aşağı bitiren. Mındagına mene sabırlanıp duram. Şundan da kamera düşürer. No, birini kapmışı İlk bulmaz. aşağı bir şey ver bırak. Yok. No, birini Şundan. kapmışı bulmazdır şuna göre. Soğan yaratan. Ya lan. Sarımsak da var yanında. Öyle bu Sarımsak? jirinde aşağı indalaysa. Yok, misal şamayım. Sarımsak mında salasa. Haydi. Tak, biz Bittik. Tak. Kabzamız. Hadi uzun işlerle. Uzun işlerim diyorsun. benim koltuysa naktemli bulaşak. Hey, bittemini bulaşsak. Yenice sana başladım. Tak. Bitti mi? Bitti. Dikkamını yarıtsa. Bite. Ay. Hadi yarıtsın bana. Çünkü buruş bir zor. Başka birge de gerek biter. Anlaşıldı. Tak, sarımsak. Şulay yok bu temli aşının bir ne retsepti. Mana şu neydi? Sarımsakta. Sarımsakta. Seri sarımsakta bulaşır. Ayı. Zif yapan bunu işletemiz. Butuyuz da jinge tığıp koyarız. Aha. Jing degenden ne biz antik kimler böyle rukav. Rukav. Fotoğraf şeysini taptık. Jing. Ay. Bir başın Aşıp. oşabız. Zif yapan işittiririz değil mi? İşittiririz. İşlemin. Bizim Cavit abiyle de işler var. Yeni rengareninde. Mana Kadir Farışını soğan bilen birge it tartışkan çıkardık. Burada salabız. Buruş, sarımsak, hem indi bularda barsa mana şu bir zor tabağa kastrolga düşerler soğukka. Hem indi rehatlanıp mana şunu aytip eng rehat momenti. Çından da issijey kunde it haladinlikten çıkkanmasa şonda salqın bular rehat bular. Mening bir so'roq bor. Biz bunda biz bilan tuz bilan birish solmadik hali. Buruş bilen Kerak tuz tabii. gerek. Buruş bilen tuz Bir gerek. tane bilmey. Kimga narsa yetmayindi menga yetar. Yo tabii men O bir tane bilmeyi. Sal. Bilmeyi şunu bilmeyi. Dege harakatlanib. ne bit? Kiyev bilen kilim bit ilanışkanlar Salып taslamağız bulat sen bilesindir indi. Salmak Bu kızını yaratam. Ayi, şunda ilanishganlar. Jigit bilen kız ilanışkanlar. Sabulgan şunda. Elek bitinde tege atqa o'tirib, imi şanalar bilen to'y o'tkazib bo'lgan edi. Kiyev Bular. bola qayr shulay yo'q. Menga mana o tarelkini alıp bir pожалуйста. Otın jigib babasına qonaqqa ketgan to'ydan so'ng. Bu men elek bitinde tege kiyev tekmege kiyev qiymaga oshotib bo'lgan bitim. Iye. Ebi bilen babayda bir kun qonaq, kiyev bilen ne qazaymi? 2 kun qonaq, 3 kun qonaq. Ebi aytaykan babasına, babay deb aytadi. Mening kiyevning keterga hisobi yo'q. Oshottirga it bitdi. Babay aytaykan, qarshi qolib turama. Kiyevning jigib kelgan oti bor. Suyabızda qonaq etadi deb aytadi. Buna kiyev eshitib kela qolganda tegene tunda chiqqanda sarayda otlarning o'rinlarini alishtirib qo'ygan. Babay qorong'ida chiqqanda o'zining otini sholgan. Kiyevni abi bilan babay silab o'tiralar ekan. Babay kiyevga aytib, "Kiyev, qartasini aşağı, qartasini shana tartib qaytasin" deb aytadi. Kiyev bek boshqa bo'lgan. Sen babay itin aşağı, itin otsiz turish itin deb aytadi. Şuna göre meniki bo'ldi Zulfiya? Hazır. 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 Mana menga. Tuz solindi, burush bo'ldi. Bulat. Jitgandir deb bilmayman men. Tamin ishatiga. Teme, normaldir. Barmi tuzi? Men tag'in birozdan birish solay. Bo'ldi. Ozgina birish. Burush, men burush yaratam, Zulfiya Shakirova yaratmay. Yara. Men Shuna ko'ra- qarim bir tane. Sen o'zing nishik yaratasan? Tuzli yaratasan. Tuzli, birishli, biroz ishlab shuni. No, yash bargan sayin tuz burush osharga bik yaramay, kengash etilmaydi. Shunga ko'ra bunlarga tuz o'tira, Zulfiya Shakirova ishlayanda. Zulfiya Shakirovaga yordam Bulat. kerak birozgina. Sen menga yordam Aynen. etsang. Mana Zana shuni. hazırlashtiramiz. Ishi qoldira kerak tug'ilmi? Mana bunda Yo'q. havo chiqib turibdi. Chiqmasin havo. Ul havo o'z yo'lini Mana taba. qisali.
Buldu. Yok, ul aşılıp gitmesin. Gitmey buldu. İkinci yağın. İkinci yağını da eleybiz. Hava kaldırabız mı? Havasını Yok. Hava gerek mi yana? Ya bu bir kızıklar retsep öyle. Ben bunu ittige şaşlık aşağıdan yok. İndi aşık ile başladı. Mana uyda İyi misin yani ikinci türlü pişirip başlattırayım. İyiden çık ikinci türlü. Tağın indi sirleri var. Ellenirseler işlemeyin. Ansı barbeküde? Yok, şu yunda da pişirip bulamam. Şuyunda pişiresin. Benim- Şulay. Ana Zor şu yun. Siz yazıp barınız. Kimi- İşte kaldırıp. özünün sogundagına şunday temni böyle bütün tege temnet kişileri baraymış şunday her bir ul Birekte Buldu. kizden bittige şaşlık Buna var siz hazır onu jiba. dukovkaya koyarız Ciddi. endi bular. İyi, neçe minutta? Bu indi bir saat ekringine utta temnep kine pişirgetilir. Bu bizim bir saat vakit yok, bir 40 minutta pişip piştirdik. Pişe, 40 minutta da pişer. Ya, bizim tege şaşlık kirip urnaştı. Urnaştı. Garnir bulaşak nereden? Garnir berengiden bulaşak. Hazırlaysız. Şulay dukovkada deyip serptik. Şulay dukovkada. Evet, bu vakitte Javit abigan işlerge. Javit abina hazır bu tadı bitin deyitni. Hazır sasiskiler yasargan. Siz. şulgana mı? Bu sesiskini yasatın işleti anlansın. Başta şarik yasa Javit. Aha, şarik. Tügerekle de Tozik. Ha, anam şarik. uzun çağa itir. Başta tügerekle joylap itinin formasını getirip bitir. Getirdim motorum. Bu Getirdim Mine. motorum. Şimdi bir kub algansın. Vur algansın. No problem. Ne? Motorrak bulsun indi. Motor bula. Uzun çarak bulsun. Uzun şarak bula. Hazır Ne? tarelkınga sol ali. Bu tege ne bula bitin? Bulmadı indi bu. Niçin Bir eli, bulmasın bir motorum? eli. Lüle kebap. Bir eli Javit tarelkınga. Ne, bula işlere kerek ana. Bir eli. Doktal. Rıf yapak. Kursetip bire kerek başta. Bir. Yok bunda bir kızı. Sınavda. Usta başta kursetlerge etmiş bitindi. Ukuşısına, niçe gerek işlere gerek. O itin ezrek koyar gibi. Şuna kubrek bulsa min. Tegiz Yok, bularga var, tiyşanın barısında. baş Ha, başlarında. mana bir simit nige salıp yasıysın eken. Mana bit min qarap turganim yok. Bik. Simit Bu bit lüle kebap. Ne şu lüle kebap kaşağanıra gaybirin. Lüle kebap. Mine şu şunda eybirler yasa. bir motor. Anlaşıldı mı indi hazır? Şunda evirler yasıtırsın Şunda bizden. eybirlerini yasıtır da. İyi moyun kızdırabız, tabağa moyunu salıp kızdırabız. Moyda şunu ekringine uttak pişireriz, kızdırıp. Anlaşıldı. Eğlendirip, Nerse eğlendirip. kelip çıqqanın, niçe gerek kızganın barısında көрерsiz dostlar bir neçe minuttan. Hazırga tәмле көрәштә реклама. Reklama vaqtında mında нәрсә генә булмады җәмәгать. Мында инде безнең гарнирга дигән бәрәңгеләрне Зөлфия Пашир бик матурлап, майлап, кабыгын хәтта чистартып та тормады. Син Кабыгын билет- чистартмыйча гына ашатам Чистартмыйча. бәрәңге. Чистартмыйча. Bulat, kabıklı berengi faydalı iken bilesizmi? Anda kali var. İminni mine kabığı bilen aşarga kerek berengini. İnfarktına liş болады. Hatta. Aha, Yürekке Yürek bik kan tamir faydalı. авыруларыгыз бар икән, кабыгын чистартмыйча бәрәңге ашасыз. Моны озатабызмы инде? Мұны духовкаға қоябыз. Озатабыз. Озатып келем әле, тиз генә. Зөфия апа, менә табасын калдырдым işte. Bu Тоткасы калды. Бу шундый, беләсезме, бик җайлы. bu kukmara табалары. Кукмара табасы Ай, бит бу. ай. Эх, кукмара. Buna qaytib gitsen duhovkadan ebir alalmaylar bular. Qolar şunda. Ya biz bunda bərəng kişirdə turadıq, değil mi? Hem Siz soğanda Javit turadıq. abiyana. Әллә. Tirlep pişip Elle. soğan turayım. Zülfiye Şakirova tirgeyi niye aşağı bitirdin bella soğanını deyip. Yeşil o soğan. Bizdeki Мен tugul. көрмегенде суғанны аша бітірген бұғай бұл. Duşka. Bizdeki tugul. Zarlanma. Май керек. Qaysı may salayım? Менә мынсы. Nasıl mı? Ай, Otamda koşak mı? Шунсын ай, шунсын Aha. сал. Biz bunda gel Kopma salırga. salsın hadi. Бик күп салма. Qarap durma dur. Шетірдеп. Житті. Бушқа дегешті. Moylayır. Сен тігі ялқау қатынлар кебек бүтін дүнияға май шешіретіп ашарға пішірге жиынмайынды. Şimdi da ideal ne bulurga ti. Bir jide şup bulurga ti tugul moy tamma bulur tava bulurga ti tugul her vakit şulay. Tak, min neleri salayım mı Zülfiye? Барысында. Суған. Бұл суған аның үшін түгел, бұл суған рис үшін әлі. Міне сен қазір тоба қызғаш bu айбірлеріңні, сосискиларыңны қыздыра башлайсың. Sasiski değil mi? Әйе, Так. Мен әлі білмеген емес, мен аңлаған едім мында қыздырып алған. Бұларны қоя қыздырабыз. мұны қазір башқа табаға май салып, кешіріне
Суганны. Бу гарнир өчен. Ama söyle sizin nidagına kızdırıp alalım. Әйдә безнекендә бирәм Siznikinde инде Җәүит генә, абыйңа булгач. İrem Майында için үзен жәл салам. түгел ди. Мин сорауларды да әзерләп куйган идем сезгә менә теге танышулар кызып бит инде безнең 26-27 ел элек. Һаман да сөйләшәбез ошау турында. Ул вакытта менә ничегрәк күңелне яулады дип сирсем килгән ие. Yok. Җәвит. Ашау турында. Менә мин шул ашау аркасында Зөлфия Шакировага гашыйк булган кеше бит. Шулаймы? Менә мине сорайсым иде. Аның- Зиратның күңеленә йөрәк мәсәле ашказан аркылы диләр бит, юк. Дөрес сүзләр. Кискен токмачлары, әйме, аның пешергән ризыклары, әле җегет белән кыз булып йөргән чаклар, шундый безнең мәхәббәт бик көчле иде. Шунда да biz Уфада ул укыган вакытта бара 365 көн елда. Мин анда районда культура бүлеге мөдире булып эшлим. Егет чак, дәртле чак әйме. Министр культура инде. Районның министр культуры. Әйе. Шуннан мин Уфага барам 365 көннең һәр көнне календарьга тишеп барадыр. Күпме булган? 250 көне Уфада. 110 чакрым. Эш буенча да барам, булай да Сәбәп барам. табып, сәбәп тапмыйча. Барам. Ул мин килүгә. Менә һич ялган түгел. 7 төрле пирожкилар гына пешереп куя торган. 7 төрле пирожки пешереп иде. Тулай трапта. Анда кишернеке дә бәрәңге, нинди генә вареньены куйык, анда әллә кәбестәнеке. Мин инде мин әйтәм, ул кискен токмачларны мин әйтәм, Дөрес. бу хатынны кулдан эш кылдырырга ярамый. Бу кызны дия. Бу кызны. Бу кызны. Менә Аллага шөкер. Мин нишләптер укыган идем, сез гомумән танышуыгыз булган кайдыр район смотрында дип. Һәр елны уздырыла торган Бу смотрда. бит бала вакыттан инде без бер-беребезне Беләбез беләдик бит. инде ул вакытта. Әйе. Ай. Теге район сәхнәләрендә үзешчән сәнгатьнең бик көчле вакыты. Ул үзләренең колхозы өчен, мин үзебезнең Юк, әле колхоз кызмады. өчен җан атып йөргән чаклар. Так. Менә шунда бер-беребезне кичкенәдән үк агит бригадаларда күреп беләдик инде. Әмма теге җигет кыз булып, зур булып үсеп җиткәч танышуны сөйли ул. Шулай. Шунда. Бу Зөлфия монда әле булат салырга куша, бу шитирдәмәдә бит әле. Май Yok. шит- Şitirdə Şitirdədirmi? Şitirdə. Син башка шитир дибит. Әйе. Так. Салса була. Әкрен Менә генә тагын сал. күп кеше сорый, нишләп Зөлфия Җәвиткә Җәвит дип эндәшә дип. Аны инде безнең теге юмористлар да сөйли, Җәвитем дип. Бактым исә моның бит сirri бар икән бит, Теге Җәвитем дип Дөресен сөйләгәннәр. генә әйткәндә Җәвит түгел бит ул. Әйе. Ул Җәвит. Башкортстанда тугач, бездә бит Башкортстанда теге свидетельство о рождении алган вакытта инде, таныклык алган вакытта не бит инде башкортча язганнар. Җәвит дип краткий белән. Русчасын Җәвит дип язганнар. Әйе. Башкорт телендә бит Ж хәрефе юк. Шуңа күрә Җәвит дип язганнар. Алайса паспорт буенча Җәвит. Явит тәмин, Явит тәмин, Джавит тәмин, инде татарчасы Җәвит. Һәм Салаватның кушкан бер кушаматы да бар. Ул Яшка. 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 Юк, хәзер дә шәрип эндәшәме? Дәшә, мин аңа Сашка дип А индәшә. Сашка? Салаватның Сашка икән мөмилмидер, әле ансы? Безнең инде студент елларына калган бер-беребезгә, безнең Бергә ул вакытта. Эшләп жүргән вакытлар булган бит инде. Җайлы булсын. Без менә бик җайлап кына урнаштырдык. Ансын икенче партия Mesela иттердек. ikinci parti. Икәе. Шулай бер. Бuna eğlendirip durga kirek. Zülfiye şolay mı atıyorum? Башта бер анасы икенче ягы. Тукта, әйе, әйләндереп пешерәбез инде. Kaplap түгел бит инде. Юк, юк. Капларга кирәкмиме? Капларга кирәкми. Аңлашылды монсы да. Инде улларыгызга менә исемнәрне Илһам, Искәндәр дип, ну, Илһам аңлашыла инде. Сен чөнки иҗатта шуннан килеп чыктым инде Илһам Шакировның да ул вакытта теге. Менә балаларга исем кушу буенча Ким? мин хәтта бер сүз дә әйтмәдем. Зөлфия хатын кыз. Ул нәрсә әйтә? Шуннан да, чөнки ул 9 ай буе баланы карында йөртә. Шуннан да дөньяга аваз салган вакытта мин инде бәләкәй малай туганда гына янәшәдәсендә тордым Зөлфияны. Инде булай, улы малайны туганда район больницасында табарга туры килде. Аның инде 9 ай буена менә шушлай Илһам, Без бер генә исем уйлыйдыр. Ул вакытта үзләр бар иде менә инде. Ул вакытта үзе юк иде. Ничек малай икәнен тыйдыгызмы, Менә- сиздегезме? Сиздем, миңа әйтәләр, ой, кыз була синең дисәләр, юк, сез бер нәрсә белмисез, мин малай була дип әйтәдерим. Ходай Тәгалә үзе өстен әйткәндер инде шулай дип. Менә ана кеше бит инде ул бөтен нәрсәне сизә, Тоемлый. белә, тоя. Сиземләү, мин бигрәк тә үзем теге игезәклек йылдызлык астында туганмын, игезәкләр йылдызлык астында. Шуңа күрә миндә сиземләү бигрәк тә күп ул. Бик
Сезгір кіші Sizin mene bağlarınızın yaş ayırması 9, şulay bit? 9 ay, 9 yıl. 9 yıl, 9 yıl. 10 yaş indi. 10 yaş deysen de bulayın. Aya. İkisini iki türlürek terbiyelediniz mi? Birisine katırak buldunuz, kırısırak, ikincisi yumuşakırak mı? Nişi gerek? Yani indirekt metodlar kullandınız. Malay kişine bitini katı kullu bularak gerek diyerek de eti kulu. Yok. Men Ha? balalarga bek usal bulmadım. Men Birisini aytkanda ilk Bütün usalı terbiye Zülfiye. men özüm eniden. usal ani bulganmındır indi. Men malaylarni bek katı tuttum. Kiragalarını tutturgan. Çünkü ir balayın bu şulay terbiyelenirge tiyiştir indi. Anlar olar bit indi ul gailede bizning ikibizning münasebetini körüp de öseler. Nişik bulurga ir kişinin indi bulurga tiyiş. Hatın kızga nişi gerek bulurga tiyiş ir kişi dep. Kureler idi mesela bit gastrolde. Kureler. Kureler. Gastrolde vakitte Şundan da elime aşaklı yüzge kızılı kitirgenler Kişisin yok. ulusu terbiyeledi indi. Ulusun özümüz yaş şakta, kışlı şakta kota terbiyelegen biz de. Şulay. Şuna Hazır göre. indi ınıkta terbiyelisiz. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ya kız bala nişiksin sırı mıydı min sırı mıydı? Soğanını da salabız. Soğan salam. Soğan gerek mi? Bizde mit sileştiremeyin de siz işleriniz iyi. İşli işte tak. Yavit abi. Salıp ciğer güzel biraz. Bugün kuresin mi ne? Yok kız bala nişik gibi sırı isim gelmeyin. Zülfiye. Oo, Kuresin bulap kız- kayış kaldırmayız biz. Bütün sürüsünüz. Kız bala ama kız bala o bigrek yumuşak. Mine ekemetini kurşak urnuna oynayız indi biz hanım bilen. Öyle mısın sizge terbiye? Bala terbiye. Biz sirek gastroldan qaytqan şimdi biz barotik gastrolda yolda sahneden azgına ornып turgan arada barotik bizning bir tema ol bizning Samira Onuk. Ana anlatıp da bitirip o belki kişi anlamaydı turgandır. Amma da lakin bizning üçün ol Bu bilesizmi? Öz balаңны bilmeysin diler bit. Temin de Üskenin de, bilmeysin, temin de. üskenin de көрмейсің. Mine onuqlarına aytalar balamның balası baldan tatlı dip. Mine ol bik dürüs aytilgan sözler ekan. Ya. Birazdan tigil lirik şitkat yapılış buldu. Indi tigizlikte üstirsinler ana kızını. Amin, amin, İyi amin. bağlarınız. Birge. Kişi ulu kız Ali sizin mektepni tamamladı. 10-cı klassdan. 10-cı klassda okuyor. klassda. Aslında indi seletleri var. Bu Muzika. indi. bütün rüselet var. Ol tütün gibi. Sili mi? Benim gibi Yumor. күзгә керә торган. Юмор сили mi? Юморист, ol КВНда, татар КВНда катнашып, бик матурын айтып. Ну, хәзергесе вакытта уку буенча инде ул артист булам дип хыялланмый. Но әйткән сүзе бар инде. Барыбер математика, физика, аның инде шушы принцип белән яши. Молодец. Молодец. Зülfiye. Молодец. İskender diye geliriz. Зөлфия, матур минем не? Бу Kurmagandagina nesedir saldı temlirak mısın için? Atıcı kim әллә ул? Аджи казгына сала. Каралым, моның пишкәнен каян белеп була? Моны кисеп карыйбызмы? Yok, mının pişken bilip bula. Eğlendir el tağı. Ezrek Күрсәтеп алыйк әле bu yak тамашачыларга. kırıyın, kırılar bilen eğlendirip. Кырыйлары эләкте бугайнан. Менә iç pişmaklı булса ул әйбәт кенә буладыр, әйме? Әнә бузды шул İç pişmaklı шалт iç pişмагын әйләндереп кенә аладыр. Lay deyben. Tursun el ezrek kine. Азгына Жарит Каралы. Жарит сит. Солганда бик зурлары булар. Бу шулай белек иленем не уйлый? Бәләкләнә икән шул. Min sana şunu aytem bit. Ишкәш. Bulat. Туташык бар. Әйе. Bilesingmi bularni hazır salır için mina bir motor soğut kirek. Yok biz saat bulabız. Әле biz başta belki kuşarız salatlарға инде. Безнең бит вакыт бара. Ya инде безнең birinci partiya pişip чыга кебек, шулай бит килеп җитте кебек инде. Пиште. Мин буларны алып куям. Алып куя торабыз һәм икенчесен монда салабыз, урнаштырабыз. Һәм Hem biz Җавит абыйның garniruna гарнирына. risti salıp jiberemiz. Әйе. Ris. Bu degene salып бутыйбыз, шулаймы? Aha. Так, булгатабызмы? Булгатырга керек булат. Сен Бу алмайды вакытта түгел торган менә. арттырабыз бераз гына, яме? Да. Булды. Инде икенче партиялар пешә башлады. Җавит абый, Ау. тёщ темасы. Сынапта менә күп кеше нишләп тиреме, Җавит абый дигәч, гел тёщ аны искә төшәләр дә. Ул тёщ турында сөйли бит ни. Чынлап та аралары шундый микәннисен нишләп яратмады микәнни дип. Yok. Матур сүзләр сөйләп алыйк әле без. Яратам. Гөлмәрьям апа турында. Минем әни турында, мин аны һәр вакытта да инде ничә ел кияү булып шушы өйгә килгәнгә 27 ел, 27 ел буе бу теманы телемнән төшергәнем юк. Yok, аңа әйтәләр мисың менә авылдашлар диген. Әйтәләр! Дип, карале синеки якаман сине. Казанга килгәч кунакка подъезд төбенә чыгып утыра да икән теге күрше карчыклары. Карале Гөлмәрьям, кияүң бит сине шул кадәр маска итеп сәхнәдән сөйли. Бер сүз әйтмисеңме? Әйтмим.
Epey şol bitaran diye aytadi. Hakira yok. Eniga bir sözde yok. O benim gibi yumarnoy. Ana Zülfiye Yumurdanlı. yalganlarga irik vermez. Onlardagı tokmak, onlardagı anekdot. Uçraşıp söylersek biz indi ha mixi biz gülüşüp onun bilen Zülfiye. Ne olursa birer mezek düşüp turunda haydi. Reska. Riska. Numin bilen birini. Qaysı, nuka? Yangi yılga tuşusu kiyovuna ish galstuk bula ketadi. Bula ketishini bulakni bitinding. Kiyib chiqara kerak. No. Bunga kirib ketadigan keyin shol motornilaring, kulmaklaring, bir galstukni taqib chiqada. Tuşusu qarab turadi. Ha, nasattiga ikkisini ishlatmadingmi alla deb. Oldu ki Anladım. Biter üzerinde anekdot yaptıran. Beşisinde bir İyi, gata no, bulamadım. bilsin ki şimdi. Tüge mesela ikisini uşatmadın mı alla? Tege kiyovalaqa qaytqanda düşüsüne ekan, düşü. Men seni 100 tenge akşa verem, 50 gram bereli. 100 tenge 50 gram. İşte berem. Düşü. Men seni 500 tenge akşa, tagın bir 50 gram bereli. Tagın berge. Пожалуйста. Düşü men seni mana ne jalki 5000 tenge akşa, şul qolganın bereli deb aytadi. Oraqına. Bergen, şul vaqt xotini qışqır ekan. Qarala Abdurahman, senin pensiyasini berding degach, mana voqlab beradi deb aytadi. Senin bilen sözge berilip eğlendirgen tutkanman. Şundan nasıl kılgan? Her yağda tegiz pişerge tegiz. Şey bunda pişmişe koyup gitsen indi o. Bana topası şöyle spesifik Salatını maya Zülfiye, apang şulay etkeni bizlere gerek. Mene ne işin üçünü kaldırdı, sen bilesin şunu. Ne işin? Masa, masa Zülfiye yapana, masa sana. Rahmet. Atigi diştesi. Ha, bir şeyse apayta bitemiz. Bugün bitmedi, ide pişirmedik de. İyi de bunda pişirdik bitmemek. Burada pişirgeç. Zülfiye yapayı. Bu yumurtani alıp salqın suğa salıyıq indi biz. Yaxşı. İşleriniz var. Tabiğine salat yasarga kerek hazır. Yok, tamaşaçılar otura bakayım. Neşe yumur kapışırdı derken soğutup ilgizirdi. Onda un yumurta gerek olacak salatına. Cavit abinin. Ayda salkın soğa salayım. Yaxşı. Men bit şaşlık pişirem. İyi, pişe. Ay, pişip çığa verse pişirge tiyiş indi. İyi, tiyiş. Şuna göre şaşlık kırına elle indi salat aşap olmayı. Anın kırına avaşnoya sartığına bik matur bulan. Turapqana. Da, aralaştırıp Cavit abi, sen mağayın bugün jingersindir. Ben şuna dep Atın geldim. bik olsa jingeri birlergine hazırlayışsın da. Vana mene itmedi, şol İyi. degene asar tiyara, ben yosi biledireyim. İyi, sindek turapqana kuyaladireyim bu değil mi? Yok, sana katlı olarakın birdi. Yok oğlum, parmağın kesmez miken bu? Bıçak bilen işitkeni var mıken bana sınap parası geldi benim. Şu aydan bit bugünden indi hoyladesin bek köp duruy başlayışaksındır. Gayı bitmeye mi? Yok. Bulat elde bu topşuruğa şakırdığız hali. Bik zor rahmet sizge. Bize bak kurmaganda var edişin talantların ha. Ey, kupme işke iğrenip koytup gideceğim tabiğız. Ben bulay dirrep pişip ömürlüğe kokuyla kılangarım şu kıyı. Mine bundan soň Bulat bilesin mi? Bundan soň men bik tыныç yaşarmındır dep oylayım. Yok, bundan soň men imtihan alarga sizge kunakka kelirge tiyiş. Eyde rahmet. Çakırırsınız, men bütün hoyla bilen, dostlar bilen, TMTV kanalı bilen kelip gidermiz sizge. Allah berse. Tekşirip, şınlap da yaxşı iğrenip üzleştirip kaldım iken bu derslerini. Ey. Şevit abi deyim. Mene Zülfiye Pağız pişirgen şarşılıklı men sizge üyde pişirip başlatam. Yaxşı. Zülfiye pağız Onda karar işleseydin mısın men demek ki? pişirem deyin. Zülfiye Pağız'ın doğan günü. Ufadan bir retsept iğrenip qaytdım. İşinci yön. Dayı. Hayır. Akşada men aytam şevitip bir blüdü yasayım ben sizge men aytam şok qattıram. İtni salasın indi şulay başta pişip çığa, andan indi haşlama formasında gayri haşlama işkenin bardır. Pişirgen de Ondan var soň benim. men aytam tulki şıqmağız nege bakışaga men aytam özüm pişirip bitken şaqırımın. No bizning barbekü bizning spalniyindegine. Yanında, karşında. Teraz aşık. Şundan soň elle moyun kup salganmın. Elle kızuraqdagi onda bit barbeküde qozan. İyi. Ol bit gaz bulsa qısıp qo'yarin da onda bit Bundan uşak. ay uşaq ana regular etip bolmay. İt tügen. Bana suda salıp qarayım qadir ete. Ne bitinde sanatası gelmey. Demi? Kişi kitabı Ay, dinle. şu kite şundan soň men mana конечно men tögüp pişirip bitirdim. Qalgan Zülfiye söyley. Aytarım atar. Tak. Sinan dris başlamadın Cevit. Öyle. Bunu hasilep bulmayın. Söyle indi şu. Ya onu şu orundan ala yaxşı. Tuğan kim buldu anladı kiydirgen itni. Şunu birer içiktir pişirip bitirgen bilmem. Bu bit birigiz de çıkmağız men özüm işlem deydi. İyi anla. Şundan benim bitinde canım tыныç tügül. Men terezden Qarayım da başlamışam da qarayım. qarayım. Başını tığam da qarayım İşte iken ya, itkayım.
Bik ellendi kiygen isler çıktı indi. Vay yandı ilk Hayır. yandı. Hazır bu kirdi benim kırga. Жыламай гына indi. Zülfiye men bozdum dey. Нәрсе деймін. Мен бит енді білем, уже сезіп тұрам, что бозғанын аның. Бүтін урамға толды түтін. Борчылма мен етем, қазір түшіп қарайым. Шунан түштім. Біткен бұл. Шарлық түгел. Қап-қара міне ширнасек кебек болған ит. Бульоны да шундай төсле міне көмір салғаннар міне бульонда yüzіп йөрибиш. Қап-қара болған. Кірдім мен. Стәліне тезген әзірләдім енді, әзірләштім енді. Балалар мен әйтем. Әтегіз шундай ризық әзірләген. Келіп шықмаған мен әйтем, яндырған келіп. Тәмсіз болса да ашайсыз. Әлі ол вақытта келін де үйіклі. Хаты іштілер балар барса да бақшаға отырдылар, қазір салып жетті. Жойта бұл тұрда білмейді айтып қойғанын. Жоқ, білмейді. Мақти ашайсыз деп. Қазір отырдылар балалар ашайбыз. Yüzlerine karayım batsın. Bütünsi yüzlerini imtigi başıylar ime. İmtigeler ime. No? Ol belekey malayt. Oy eti min mine koyan bildin min şuşunda it yaratkanım. Oy kendine. Olu malayt tağı şunda kıstırıp jibere. Ol kilin şunda. Mininde nişik şortlarga жетişip күнерге нетіп отырам. Өзім шемітіп отырамастан. Шундан соң енді бұл, көңілі болды енді, шындай довольны енді жауыт абайғыл. Өзінің ұсталығына өзі де ұшанды қатты кейме? Зülfiye тағын нәрсе тұрайым? Бірінші қатлама болды бет бұны. Әзгіне суған, бақ еттіріп. Бұл шunu турап тұрам? Яне шуны тура бітір, бақ еттіріп. Аңлашылды ма? Енді біздің шашлыкта мен сенен сезем келіп жеті әкебі керек. Мұғайын білесің, ол ризықтар барыса бик тәмілі пішкенлердер деп ойлаймын мен. Çünkü барысалар піштер біздің тапшырыбызның генераль спонсоры болған Көкмара металл сауыт саба заводы ашық акционерлік жемғайтына білген әлігі табаларда. Көкмара Сәудә маркасы уақыт білен сыналған марка. Герман технологиясы бойынша Ресейде жетіштірді. Оңайлылық үшін әлігі сауыт сабаны интернет кебіт ашада алырға мүмкін. Енді Зульфия апаның сыңғы кеңешлерін тыңлап, Жәуит абай мұнда салатқа сыңғы ілішлер ме, сыңғы ұштрихлар деп етек менде. Солай. Шыларына қойы бітіреді, барысында үйі бітіреді, салат келіп шығаша. Бұл жемненің салатының ең тәмілі тағын бір аспекті, мына бұл қара жеміш. Зульфия апа өзі бик жеңіл ысыл сайдаған турап қына қоя. Ләкин матур өтіп тұрай көресіз ме? Жайын біліп Бұл бір сәнғат. Сәнғат Енді сәнғат келіп шыққанын көрәбіз. Бірнеше минуттан қазірге тәмлі кірәшті реклама. Достар, шулай тіріп Зульфия апа әзірлеген барлық ризықлар да диярлік пішіп шықты бүгін. Зульфия апаның қолы жоқ. Зульфия апаның ярдәме білән, Жәуит абайның қолы білән bu ризықларда пішті диярлік. Әлі әйте алмай пішкенні жоқ, үшінке қуап қарамадым. Дегустация үшін мен әзір. Мен әзір. Ең бірінші кімнен баштайын де, мұғайын. Жәуит абайың Салаттан башылар. Шашлыққа әлбәтті ташланыр емеме. Ират боларақ. Ләкин мұнда да ит жоқ түгіл. Бірінші бет табынға салат берілі. Достар, қараңыз, енді матур етіп мұнда әзірленген, еме? Барыста қастерленген, әлбәтті Жәуит абай молодец қарап тұрды. Кіші ерден беріп, тұрмыш шешегі бұларыны барысында әзірлегенде. Серін шештім. Тұрмышының иптәшінің тұрмышы. Қанып қарайбыз. Матур етіп, салырға керек, матур етіп, зауықлы, шондай не. Мен бірінші. Әгерден нашар деп әйтсәң? Нешегінде Зульфия апаның салаты нашар болала. Легкий. Бик жеңіл, бик рахат. Зульфия апаның кеңеші? Кеңеші. Менің ішлеуім? Ikisi бірге қошылғаш? Қара жеміш, бигірек та шындай тәмлеттен беріп тұра. Шәп? Сенің... Жәуит абай. Ашысы келе менің. Әмісі ме? Салат ашаған бар ол дейді. Ит ашысы келе. Мұнда ит ашаған үйғалеп мұн тапшырды. Мұнсы еме міне шушлайғына. Әзгіне. Мұны пирамиданы жемірәбіз енді. Жемірәбіз, бик мотор пирамида. Жәуит абай, бармағы білән. Бірем түзді әлі аны. Үйренмеше. Рисін көбірек салайма, шашлыққа орын Шул қалмасын. Жәуит абайның ристен пирамидағына түзірлік бармақлар жоқ. Шуңа айтам бит. Бигерәк дишке бармақлары дейм. Ай, ит. Шты мекен? Бірәп пішіп шығу шықмауы енді ансы сенің... Жоқ, сен салатны бір гіне қаптың, тілің ашылды.
Şunlar tende bulganmı? Tuzlu siz saldınız. Yok, tuzu heybet, tuzunu özüm saldım. Kaşık kata şey yaptım. Özel min de şöyle bulduram deyip. Kun sayın şulap Bulgan bit bu. hazır. Ay ay ay, temli aşısı kile. Kaldırıp duram, lekin şaşlık kavurum kaldıra kile. Gördün mü? Minden power çıkar mı? Pişir. Şığa eğer yanında dingerçi bulsa. Ülfer Şakirova. Yüzde şakir var. Ya, min hazır, ul hazır. Şaşlık. Aşap karagay mı? Degustasyonu iki delinge biriyim de ders bulmaz alaysa iyi. Alaysa, Javit abi da kuzun almayın da şul şaşlıktan ul berengilerin misal ettim. Nişik temri bulup pişkene kızarıp kına bit. Ben bunday berenge. Yıgrık kaderli, yımrık gövdeli, ok tenli, digirek temli berenge. Yanında şaşlığı bulsa. Siyage kimge? Bulatqa. Yok, mena itlerege. Mine itleregen birdim indi min size. Bulat. Pomidor kıyar da salayım her ya ütabına. Mena tugul ga yahit Asin abi. pamir kıyar. Mena yok, mena kıyar. Yok, jo ütabın bilen niye koytasın? Eybirin Bulat. Barabir pomidor kıyar bilen aşırıga gerek. Şulay. Yeşil şey bilen mi? Yeşil şey bilen. Ege. İngilizce şul, demek bu kengaşını şulay yazıp koyuyoruz. Şolay. Yok mine Bulat sen mınsın hazırlayayım. Ha, Ansı jo ütabına. Hasıcına. Kaytasın var. Ay dersine. Min ne var birinci sen abi. Men bilem, men Zülfiye Şakirova'nın temni ana pişkan rizıkları. Sen ayt. Beye bir. Marinada da. Singen. Siyegi de temli. Çiçeklerden indi ayrılgan indi o. Hı. Bunu kubente başına gerektirme gay. Zülfiye, Kul bilen indi itni gamaman kul bilen aşarga gerek. menikin oşap durmayı. Senikin aşık bugün. Şulay deysin mi? Biskitmiş. Berengisini koyup kara, berengisi. Mine mındı kabaklı berengini yüreğim toza bulsun deysen günde aşarga gerek. Bu bir Anladınız faydalı mı? berengi. Mında kali var. Kabağı bilen aşarga gerek. Kabağın şiş tartmazsa. Buna bütün sirlerini bugün açtık. Ne Ay biz- ay. Yok yo- şundan tabii demle şundan. Yana berengi bula başlağa biz şulay aşı başlayız. Her vakit. Kim şingene turunda bugün söylep durmabızdır indi biz. Şinki şimdi barbar. Şakirovlar gailesi. Koştu şimdi de indi anlaşıldı ki indi. En usta hujabike ekanin. Ne için Javit abinin pişire bilmegenin hem gümmen pişire kerekligi de tugulligini indi biz anladık. Haliga temli kıraşırızda. Her vakit şunday köngülli bulagız, şunday yardımçılı bulagız. Her vakit yumor hisini yo'qoltmag'iz bir qachonda bu eng muhimi. Endi siz bizga bulatlar bilan kelgan kibik, biz de sizni bulatlarsiz albatta jibarmaymiz. Bizning topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara Metal Savod zavodidan mana shu iskitga shap tobalar rushkasi da bor degan tutqasi bilan. Albatta sizga. Eng birinchi biz albatta endi Rahmat. Xo'jabikaga topshiramiz. Rahmat. Ife xonim shin ko'ngildan bizning sponsorimizdan mana bu istelikli bulatlarni qabul qilib olasiz. Albatta Javit abi sen o'zingda Bugünden başlap Bugünden başlap yana reseptler, yana rizikler pişirgesin bu tava bilen. zor etib rahmat bularınız için, şapırgan için. Hem indi şuşu siz bilgen bulatlarda temli riziklar pişirip tağında bir konak bulup bir jiyilişip oturgan nasip eylesin. Amin. Bir işraşı üzde bir gümür. Ona göre bizden kalıp işraşkan yerde her vakitte de köngüllü bulasın, aldan kütüp durğasına gerek. Şöyle bir. Zor etib rahmat. Rahmat. Javit abi rahmat. Zülfiye apa indi. Bu topşuruğa çakırığınız için birinciden bek zor rahmet. Topşuruğunuzun ömrü uzun bulsun. Mine bundan sonra temde riziklarını kübrek pişiririz. Tağında bizni şakırığız temde riziklar pişirirge. Hem bizim tamaşaçılarımız da şu topşuruğdan korap temde riziklar pişirirge. Yaş hujabikelerimiz irenler için bu topşuruğu bik de motor topşuruğu. Gerekli hem faydalı. Gerekli, faydalı topşuruğu. Gelecekte de şulay uzak yıllar işlerge yazsın sizge. Amin. Amin şulay bulsun. Ayli dostlar, agar da siz bugungi reseptlarni tigi ise bu sebep arkasında ko'rib ilgirmagan bo'lsangiz, ularning borisini o'qirsiz Irik maydoni gazetasidan. Yozuvi indeksi 1688-6. Shuning bilan do'stlar, bugungi topshirig'imiz tamom. Oldagi uchrashuvlar qadar eson sog' bo'ling. Damli oshib, damli yashik.